Tekon ka breaking news mishitwok kam jani kene murle ke Equatoria ne en ler bana linga kurme jatin tama cha kettle cam dung jang bor cha kamak agenda na bukon linka jan gwasame neme ler mitwok tama re wichen winimi ban godan twok tan ban jakula link twok re wika so sudan tama ke jan gwase tikon raja jen bana lingen tama Charlotte Guasman Shimurleni kane Equatoria militia kidini Equatoria shika jang chikan kamak which ok miti jang bor tikitin ki bor kettle camp kenyole makwi ka aru junction tie kajuba chawra jamo chaja kwen wa kan yu Equatoria kan murleni shiga rodian keba lakel ngayana ka kor gazan pai wen o shalinga no chinedin content la bor ke jang bor shikan o kini kan nan ki Equatoria ka chikan chihokian shikan ka displace ke shikana wujre dorikian chinedin wan chika pot doran tikitin ka wachi hokian ba shikan ka chikan ka cham jen kul taka dol kan ka kam ken no de ni ko nan ko de ka lo jok de ka lo ni ka wijdan be tin ka jongle ana mo kan jang kan no ka jang ko nen jel ko ken antam rai ko na chara de chi kor met tuok tigre kuren tame cha kula de ne ken awa ke murleni ken ji Equatoria militia ne ken ji Equatoria wa chi urin matkel ke jaba wa ken den kontin sha jang cha ka makare hokien jen danen gorbe nyaga yekel be nyagon nong le rodien michelen ben biatamal